Kwezi watukufu tirenge wakati unu ni ubitse banu daminanyi harimwa madambili kaungizo muhimu rizi hadisi banu oskwa leo mada ya handani gamjonjia harmwa makaulu ikao yatekeleziwa ni mwananyasi Laurent Desire oskwa jana. Mada ya bili ngamjohuja hautsaha ni jibu mbabi mrongo oskwa leo wazuki wangu mjomba hangu mbai hamadi homjini mbeni uhusu omkiso ikaundo ulio harimo mji mbeni emakatiano abo izonzo madambili ikao zirehansi vanu rizambe oskwa leo ngamjumkazani emada ya handani ya hemwa nama Laurent Desire mwishiye enamnekao do yajitekeleza oskwa jana engeri jerinjie rinanue ndondondo rirargise ndondondo emakauluyano bwana nyembana inu ketsu bidirive nafasi ruliliwa wana hatu ruliliwa wajomba hatu ruliliwa wasewa hatu nalipange mbwana yeruliliwa ni mba kartauliliwa ni majeshi ya Uganda kartauliliwa ni majeshi ya Shibushi ruliliwa ni majeshi wa Chikomoni zabarindi nilitondara tahuwa na hao konga juoza likoli wasome yao ngarchuoma oondroshao ozindo ni wendao zabarindi tota hondu wanu oondroshao no wana hao rawahuwa na liwahuwa ni wahi itikeze rwadisi itikeze narifanye mpango nyuandu mlo ulaya nasirilo kunukomoni ritie komba inu nziani yahuwa owana wahema jeshi yahuwa owana wahema ministry yahuwa owana wahema directory awarulilia na twama ya mrude mwana naruona hao nariuwe owana hao sabarindi yebano nyinyi mwambao kana kamna huwa wandu bawe henda mria huwa mrugu tokwenda mroni ngafikuru kama mtu kaenda meboni yebano ndobeulo na le daftari la kwa kutokwenda meboni kariuwa na hema ministry wangu karuwa na hema directory wangu karuwa na hema jeshi wangu bala Allah kawatukare reglement de compte kawatukare reglement de compte sichombe mashababi wanamari wanemba na inu ikakatushudo wana nazali ngena ruo wana wahoan ruwanu na ruo wana hao minga mitayari ya henda mroni mimi kami tayari ya henda mroni shekari fanyo mkataba ya huwa na wanu karjuwa huwa hauka richohanza ikenga sino wananya sigari waonao hata wake wandu mabayi no wa udwaya sabari tuto shindara wanaho wandu wanu kamkaradi kimdu rifasa sinema rekansi wanu rebabuha kwezi watukufu mwishi ya emakaulu ikao do yatekeleziwa jana ni mwananyasi Laurent Desire tirenge wakati unu
njeni rajise mbabi jumwe fikra ya hangu ya huswe makaulu yanu ngamjirango leyo neni mwanzakili gujojua kanga mumrongole ngamlaani kabisa kabisa imakaulu ikao yatekeleziwa oskwa jana ne mwananyasi Laurent Desire ngamuamini yaukaya emwana jaya hamada shamfi ulona mahaminane ulona mahakume nge innocent harima ufujari mbaba hahe ya ufanyao ngamuamini ukaimdumshahe nge innocent harimo fujari mdumahe ya ufanyao certes ngabo wandu washe ikaungware nga ufunvu harimo zembi zitimbao nensi ya hatu itimbi wao yensi ya hatu nane zoroho zila wao haukalewo Lukman azali asumani Fatihu azali asumani mdzadza hao ambari darwesh gami makini ya ukawandu wao ngwatsangao ufujari ufanyiwao bonsi juu shaleo ntu amini wala ntu zibarilia ya ukamrumshe innocent na mwana innocent ngabo wabalihi ngabo watsubalihi ntu amini kawo wandu woliba zembi uwa baba hao wazirenda uyensi abo mimi binafsi ngamlaani ya citation à la haine yafanyiwa ne mwanashe wangu Laurent Desire yembwana inu bwana nziro ndondondo ikaungio na migala minji handaninga mwanzoni wonese ya ukaharmaze mbwana pia zabira harmulemengu bona etape ya violence ye etape ya violence yofanyiwa na mnaji yofanyiwa harimwe madhamana wa daula yupangi haje yupangi hasutera harimwa acte hamada inu kayambo en public des handani kayambo en public ntu amini ya ukamwanadamu kwanzo yamene komba harimwa mva hamadaun kejabidi ya heye harimwa zerezo sosio yambena rendera tsahe owanahe mawaziri owanahe madirektor bangari juwao zelikoli wasome yao ritsaho wandu washe wahao bangari juwao mazindo ni wendao riwarefitso hapara uwa naanya walio hondani nasiri liyobonze ili wandu wafanye mbwana inu mimi tijani laani binafsi ni pare haina mwanama ulona maarifa ufikiri yatsinjie harima umgalaunu kwesi hoka iyo ngiona hatwari elewo mimi danino wanama
Mnyezi Mungu yarijelia rilona wana rilona nruwashe riwanao neyezi ya kifujari inu erijojibiwe ezi wapare citation alahen wajewa uwo wanahatu nuandrosha hatu emwanaha o wanahangu ngoma inosane kombani meneo banu emdumsha hangu nge innocent ne kombani meneo banu kwa no jolibe bei ya hembwana ni meneo wa ngoma innocent wa ngoma innocent abo mimi ngamremwe makaulu ya tolone mwana shewangu Laurent Desire makaulu madziro ya hatwari ya juzingamanya wanadamu wenji rawalobonze rowaliondani tikahuja nrenge wakati unu nilani ye makaulu shatsinde mwanadamu okatsamba uonde mwanashi wangu shanga mlaani ye makaulu ne pratique yanzao wandu waifanye hauka mimi ye mwanaja ya Ahmad Ashamfi uo ti adui wa hangu uo nge tafauti na Lukmani nge tafauti na Fatihu uo mwana uloli koli certes mbaba hahe wapeu awe wamsaidie uo baba uo wapeu awe wabelu ewa na warende ewa na ndo warulilia bapale endo warulilia Feswali na mutu na Salim Nasoro na Madagazo ntu amini ngamjuo ya ukabandi watojo kanza welewe wajuni rema harmwe makaulu yanu shangam asuime ze propona mbao nambe no ntina mbwana ya hemwana jaa mada Shamfi ulo na mahaminane nchurenga ya mihono ya hangu nitie damu sawa ne mihono ya Lukmani weye tia damu ndaina mbaba hahe wajadamu mihono nartafadhali kwezi nartafadhali ritafautishe owanruangamizawo yensi ya hatu nezifamiza hao zinu propo ikauze propo zinu enu tujo kanakili enu tujo fanya analyze ngujo binduha yambe narende bote zire kweli rendera tsaho wana wao harmazeli koli walio riwaro hitso mjitie harma mgalo ujoka mziro hauka mgalo mziro une citation à la haine sur des gens innocents ntu partage na tsena ngamwilani ndondondo panu bona ndongoza mbishi ya otengweni na ndongo ikauzoka zambishi ya tengweni kwezi watukufu eni wakati na hambanga mjo nu ambalo shono dinje nu pweshe hitwa ngojoji prepare utendo ni pweshe hangu donc mimi ya intervention ya mwana Laurent Desire ya ifanya citation à la haine harmo wana wahema waziri wahema directeur ngamwilaani kabisa timfano wa uwamba timfano wa hurenga wandu wamenga wa ufanyao
Okatsambe mwana hangu wonge mineur wakati responsable neze acte nifanyao na bei kwange majeur si karju partage vision nzima abwe mwana uo kana ujuo oliva zembini rendao no narikeradhi relewe ndondondo yaukeyadwiri wanona yoparasuma nazali ne mawaziri wa hahe ne maofisie yalonao shatindo wanruwashe wahema waziri tindo wanruwashe wahema directeur tindo wanahao baitika ujanishe meze kwezi haina mwanama yatikubali hanjia harumu mgala unu ba unu mgala ulo hatwari unu mgala ulo hatwari mrati kubali hajangamiza mwana jaya hamada shamfika jandrende nai hundrendo nai jaya hamada shamfi shatinde mwana na abunga mlindo ze droit de réponse shanga mu assume hokanga mjuo kanga mi harmwa voie normal legal ntuwana ne mwana jaya hamada shamfi ulo likoli ntuwana ne mwana msedie ntuwana no androsha hao ngamwano na msedie na jaye na belu na shaihani na sfajihadi karna ujua rimenen kodo inamna inu ya hen yendo yangamize wanadamu ikaungoma innocent kwa tsina aucune responsabilité harimwa ze meurtre nezi assassina zifanyiwao no wandu wanu no no ngamlaani kwezi ngamlaani ngamlindo ze droit de réponse chaka mjoka ujani jibu na jana biye yaukai mwana jama dasha fulo na mahaminane eske nge responsable neze acte mbaba hazifanyao emdu mshewaja nge responsable nsu amini mimi emdu mshangu kaja johanze kenga mi harma rezo sosio ngam neno zengozi no harma rezo sosio ewe manajo kabja ya libebe ya hizo nambao za barindi mwana hangu ngujo kabja libebe hizo nambao za barindi donc ngami contre neze propos à lancer wani Laurent Désiré uskwa jana ngamzilaani fermement ngamwambio wana mawatawe zila provocation hokaka Laurent Désiré haka fermo yoka kweli mwanzo ya wanruwa uwe mwana jama da shamf mwana msedie mwana belu wanruwa shahao kajajo huja haruma zerezo sosio zinu ya pare wanruka na mjeri wa uwe hajozi fanya souterrain chaka jojo huja en place publique ya zambe namna ila narifanya attention kwezi baba msitiwa na titi vanure shamraro ngowa shangar kontro rifanya analyse rijua ezinu zipwanda ba ngazokanza za sulindaba hujuma zi analizi zangu mimi binafsi ngamjua kaila provocation wanadamu wanzo watilo haruma mgala wagamatiwa abo tijani mtazeni ajali mtsinjie harimo mgala wesa wakaziwa ntsuelewa hata ntsuelewa njaelewa koma mwanadamu yanzao yarehitwa yajao harimo zerezo zinu publiquement
yamenga mwanzo nende na uwe mwana fulani na mjera uwe mwana fulani abonga bozilio moni ekazi jedera jaiyo mwanadamu ajaji tamka au wanadamu wajitamka mpubliki ya ukangela dimora tsaho wana fulani riwapozitwa ritsaho wandwa shao riwapozitwa abonga bozabandaya ngabora zabandaya rituzijua iyo ne maana nlaniyo ya ukahewe ritsinjie haruma pieji ritsinjie haruma pieji kwezi watukufu wanama bainu pieji je vous garantis au kainu pieji initi décision kao ngaidunga nao namba logique namba normalité itoka uyonti leo kambaka reparisa Lukmani ngela dimwe ya remwa amjomba wi pisco uongu tsango uongu rohitwa ngu torture fatihu nguto amri wanruwe remwa wanruwe fungwa ewa na watiti na wanruwashe ewa rende leo yambaka karipar sambari na remwa wi pisco nguto amri uone mrumshe wasmani azali shawa na wahema directori ne ma ministre ne ma depute no ndrosha hao yewo uwarende hata balance wao citation à la haine ya ukangela dimorendera wa uwe tijau na tena tijau kwezi na tena tijau il a acte grave acte kao il a dimi condamnewa ye acte Laurent Désiré ya muskajana nti d'accord na tena nti d'accord mnungu toka Jamaica vala hajimbae vala ngujua double jeu oui je m'en fous wala mnafiki je m'en fous wala mhara je m'en fous chantina njia harma provocation ikau kazi tuna mene na mbare zoto kauyonti mahamengu mirandaru tina ujani hadalwa tina ujani hadalwa kwezi tina ujani tilo harma pieji owana hangu wajewarendo nziro rahani zun narenda. Non, mes enfants sont pas responsables de mes actes. Ma femme n'est pas responsable de mes actes. Iyo ne yonreje zao yoka wana wa msaidie na belu na sheihani na jayama da shanfi no ndrosha hao. Ils sont pas responsables des actes de leurs parents et de leurs époux. Kwa wati madoa maana ya heze akto wa beba wafanya ono wandroma wafanya ono na tafadhali ikaze mbwana zinu wanadamu walemewa mndu na lemewe hiyo haki ya mndu shamndu ya tisite citation à la haine emaudu owanasha haho wende wolo haya bolo Laurent Désiré no wandu wa he pouvoir hazinu ambao eske yonge joka normali no yoti normal puisque wanasha kwa tima dhamana nizo ambao kwa tima dhamana donc citation à la haine comme ça non non et mwana msedie kati responsable neze acte msedie afanyao c'est un enfant mineur mdu mshahi kati responsable abukenu kuna ujuoje banufanya appel ya ukarndera tsaho wana wahema directeur généraux ne ma ministre no androsha haori warohitwa no no Laurent Désiré mwanama mtukufu ukaujua hizo ambao
Puisqu'on joue dès le début jusqu'à la fin. Ou qu'on joue quand on dit swalifu. Ou aswili. Et à mwisu. Ou qu'on joue ka a. Ngo joue aswili z. Chakutu subuti. Wabenua. Pourquoi wakao cite. Ufanye citation à la haine. Ukana rende harumweze likoli za ho wana wanua some yao. Rende mozindo ni ratsa ho wandu wa shahauri waro hitwa. Ukaujua hizo wakahamba Laurent Désiré. Puisque wewe haina wambao, ngojuo pourquoi wambao, hauka kujapa kabati mri ya parenda lima, ikeka tujua, kangujo kahunda mavuna. Donc Laurent Désiré, Intine politiki rifanyao, na ike jaya yawo, aboni mdungu joba koda honi hahe. Hokan sina kodo, ya hangunda mine mwana shehani. Ulo mineru, utujua, izo mbabahare ndao. Kamina kodo na mina azali, nesfe jihadi na shehani na msedie. Na ambari na lukumani na fatihu. Sina kodo ya wana walioma innocent. Sina kodo ya wandu washe walioma innocent. Ce sont des propos très dangereux. Ces propos Laurent Désiré ya Zamos kwa jana. Nde manana mwabanuke mbwana inu na mtulilie. Na mtulilie bwana wakana baraka. Bangar jona miujuza minji. Miujuza minji. Rijoku yona harmwe bwana inu. Ezinu ndo mlanda. Yo kanedena tsemdu mshewa jama dasha fini mdo hitwa. Ntahemwa na waja ama dasha fini mdo hitwa. Dabo za fenri. Dabo za fahinri. Kwezi watukufu. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Enge, tikahuja, ni laani, ze propos, ikao no Laurent Désiré, yazamba uskwa jana, uhusu, owana, wahema waziri. No wandu washe, wahema waziri, yataha, riwatahe, obahanua liyo, ili riwapuwe zitwa, bawa baba hao, ngwaru wao. Inge, ngamtsoka zambabi, mwishie, itujo hamba ngamo mondabu. Kwesi ngani mwambioni. Inumbana, nyembana inu, ketsu bidirive nafasi. Ruliliwa, wanahatu. Ruliliwa, wachomba hatu. Ruliliwa, wasewa hatu. Nalipange mbana. Yaruliliwa ni mba, karjauliliwa ni majeshi ya Uganda. Karjauliliwa ni majeshi ya Shibushi. Ruliliwa ni majeshi wa Chikomoni. Sabarindi nilitondara takuwa na hao. Konga chuoza likoli wasome yao. Garchuoma o wanroshao o zindoni wendao. Sabarindi tota wanu wanroshao no wana hao rawahuwa. Na riwahuwa ni wahi. Itikeze rwadisi. Itikeze rwadisi. Na rifanye mpango. Nywandu mlo ulaya. Na sirilo kunukomoni. Ritie komba inunziani. Yahuwa owana wahema jeshi. Yahuwa owana wahema ministry. Yahuwa owana wahema directory. Bawarulilia. Na tuama ya mrude mwana. Na ruona hao. Na riuwe owana hao. Sabarindi. Yebanu nyinyi mwambao kana kamna huwa wandu. Bawe haina mria uwa mrugu toko enda mroni. Ngamfikuru kamu tuka enda
anla gabaduka reglement de compte gabaduka reglement de compte sichome mashababi wanamari wanomba na inu ikakatushudo wana nazali gena ruwo wana wahoan ruwanu na ruwo wana hao minga mitayari ya henda mroni mimi ngamitayari ya henda mroni shekari fanyo mkataba ya huo wana wanu kajowa huwa richohanza ikega sino wananya asigari waonao hata wake wandu mabai no wa udwaya sabari soto shindara wanaho wandu kamkaradi kimdo rifasa sinema rekansi vanure babuha rafanya reglement de compte ni mlo ulaya na muweibo sirlo komari ruolo hunu deso ndabo gabatoka mabadiliko rahare jakari wo wanaho owanduan wanyunyi mwe jakamkai ho muo owanaho wandu okaya wanotwa mayamu demwana na ruo wanao na ruo wanao minga bitayari henda mroni sinafsa mondo sitoa shana ruo wanao baba ndokari weba ngoma na wanu wasawahacha walindao wafe na ruo na hao watoto watola fatiha na ruo na hao ikangwa wasirewa wa malahoni watoto wani kambendu wahala inde mana nachoka utahiri sala inu kwezi wanama watukufu inu mbana ni mbana inu narikubaliano kane maharafa nyarotipia na ruo na hao ayo ndio wakati wadoka enu wakati utoja wadoja mrubanu ya johele wa ukana no nalistedi wa wanansi deka jamanu njastaho wanansi o wano hangu kwa jokudwaya inde risala ni vehau mashababi wakomori riwana mbana ya maha na maha mbana riwana ho narike makle riuwe o wanahao baga aminu kari wo wanahao yodo bahano ikawe nsiatu kwezi wanama mwishia makaulu madziro ndonondo ikawo ngamnyalaani binafsi ngamlindo emajawabu njoka ujanjibulo shanga mjuo kanga miharmwa enziye ya haki nsina mbwana ya huenda na uwe mwana ikao kajabali au habalihi katido maana ya hizembi mbaba hahi ya rendao au mrumshe ikao katido maana ya hizenongo mrumahi ya rendao shambwa rijue moja me moja karajua ya khutba inu ya Laurent Desire ya ifanya usikwa jana ngepeper haifanya ngepeper abo na mrenge suite haina mzima dani ulio intelligent yafanye ze analyse ngujo hunda ye fin homiso inti declaration ya mwanadamu mndu ajue ya yiremee koti kwezi watukufu inu declaration ya ukarilani pisko bantilo bahanu inti yatu ya hondeya mwana de yarenda ngedhoma na wahindi emdu mshenge dhoma na wahindi hata riparwao ukarendera uo wana no wandu washi ngamumparoni wanama mwana mbana inu mlio maswali ngamumparoni wanama mlio bonze mwana mbana inu
ngamumparoni mashababi wana shahangu mrati njia en contact harimwe hadisi yinu mrati njia en contact harimwe hadisi yinu puisque mdungu jo paye cher puisque une provocation ya programme wa riramenewa dans une piège ikao karna ushindo jian sortise hewe eza tunale ziriwambia eza maudu bomfai rikaza kifu emadaini garinjia harmwa madayabili wajau leo tishia zuki wangu mjomba hangu mtukufu Mbai Hamadi mzalihani harimwa omjombeni hafanya hutuba yakauonesa ezajiri mbeni nena mnembeni iliyo nena mnembeni yakauladimu irejei harmwe hutuba ahe sikaranzo buhamru haki haonesa yakaijoka njema ijoka maslah ye amani pepe ye harma mjombe iyo kabati mzima dasi utuzombelea lazima riombeleye ye amani ama ye amani hiyo kwezi mjomba hangu mhu wangu Mbai Hamadi hamaste kabanu imwanashi wa mru eujua hwekeza emhuwa mwana mshe eujua hekeza mjomba hokazi daraja hizo zombili ngawe nizo hosoni mwangu we mhu wangu we mjomba hangu shakujeka ya Claire usiku wa leo ndonondo emana namba ukujaka Claire indi ngabo kaulu tsalila la rumiwa Afrique du Sud ni Nelson Mandela ilamba yamba vérité et réconciliation narambe zekweli risamilihane tikaulinda harmo intervention yao ila leo kwezi mtukufu zuki wangu tikaulinda ukayango ujo ukubali ze erreur za jiri rangunde mapanza ya maha za jiri siwa mbeni wandu wa kensi haina mzima dasi ya aswime ya ukati rende nai tifanya nai narnikane mihono ridiwa ze zabira risamilihane ripuenga onyindwaji iyo ndiyo nakaulinda ikeuka huja uitekeleze bala leo shahuja kuonesa ya ukaye mabayanu ngayona wandu wa opposition waheyezi yasumani azali hurdi wonesoka ngabo wandu walio proche ne pouvoir ikangwa fanyao esabotajinu ili wasabote waziri mwanama Mzee Abdul Muhammad Chanfi mtu amini ya ukaya dena mnaini imma namso amini hindrin kwezi zuki wangu Mbai Hamadi o hayati wa Mzee Abdul Muhammad Chanfi Mwenyezi Mungu ajomu hansinamo harmo mjombeni rangundu mnashio ndo totoni ya janjie shioni yende likoli yende misomo ya juu ya timizi ya rejei bonti juu ya ndisofanya hazi kabati usiku enga ujima ya paroba mandana na mwana anya mumbeni au mzee wahe mumbeni au mzazahe mumbeni kabati iyo nga mlaso defi ezi jajileo zinu zijiriyo abandu tsaha eshatsongeza wo yiti Mzee Abdu mwili zuki wangu mtukufu Mbai Hamadi ndanyi mwamshangiria ndiye mwatsongeza Mzee Abudu
yarendwa uzinu. Hauka yeye binafsi kajapata nai yajoliwa nai, kajasomesa nai yajoliwa nai. Zandogo izongami no hakikifu ya ukailo tsindele bumbwa na mzee Abdul Muhammad Chanfi. Hakaunjia haruma tarehe nziro baada ya haja waziri wa hemali baadhi ya howanu ikaundo wakapanga za nongozinu za kaurende wa wenchi waja wamshangiria wauwala wapangi wajana wakauzire ndo wanrwaji wajangu wa mrende yaoni hizo. Haukari tiduwa zekwezi zuki wangu nustahiyo ni johu stehi ezijiriyo zinu pia ndanyi mashangiri ya mzee Abdul Muhammadi nyinde mliyo madhuamana. Haukazi nu nyinde mwazipanga jana zarende wa Elari Furija, zarende wa Sambi, zarende wa Shatwira, ndanyi mzipanga jana mzirende yo wandu wao pia, mzirende ya azali. Leo mjamroha harmu mkabala unu mreje harmu mkabala waheyezi mshangiria mziabudu mtsongeza wala wanazioni wahanyu. Leo wajangwa ngwa mlivawoni zila mwa wasomesa abwe upeye pokasi mziabudu pisko mziabudu ngure mwa zabure na abwasi babunda ya nyinginde matsongezare mwa uzabure. Iyo ne realite pisko mziabudu ye bila ya hahe kajarende na yu mjio mbeni rangudo khayati wa ahe hata lewe yinu. Nyinyi entourage nyinde matsongeza zinu kwezi. Iyo ne mana na mbukaya ijoka njema zuki wangu mtukufu Bwana Mbai Hamadi ikaunga wena ndongo ikau karna hubo hai haki hiyo hato soni mwa Mwenyezi Mungu. We mwengoni mo wana ikao hanzo mjiwa mbeni. We mwengoni mo wana kau we husimbushia. We mwengoni mo wana wa mbeni ikao husimbushia umjiwa mbeni. We uwanza shaizo kazi jafiniha izo mwaka upanga jana harmo wana wanu wezirende yo wanwa jina. Enge mimi ekango ijilshia ye fikra ya hangu mi mwana shewaho mwana mshohaho parema bani haho mbosa na uso mwabeka na rambe haina ulo yarenda na yumji unu na zambe rijokuka za kifudi ngosi. O watsurende nai watidomi vimi wadene yatu waladhimu. Da yona mbao verite reconciliation. Abondo bahanu mimi nutsahao zuki wangu Mbai Hamadi. Urejei harmale kaulu hilo verite reconciliation. Narikema sincere haina mzimadasi ya assume ye part de responsabilité ya irenga harimaze problemu zijiri yombeni. Abo tsinda webahi danyi nyonti pia rowa liyo harmwe pouvoiri rowa tiyo harmwe pouvoiri ngela dimu haina mru ya assume rijo kaza kifudingosi Bwana Mbai Hamadi. Shake jakiri ujewa mizeka wanunde na opposition wando wakarme pouvoir jana ngwanzo warende mzee Abdul Muhammad nani. No,
minga mrefleto banu yabo mziabudu tsinde urendo nai nyinyi anturaji nyinde mwatsongeza hokanyi zinu pia ngamliwao halafu ngazipushiao harima sheto shamzabda mwadishamfiu or il est pour rien kajarenda ambimbeni nyinde mwatsongeza yarendo uzinu vanurtsidiwazi haka waziri wa ekonomi pendant un an ejazinu kazi jajiri sharangwani kiwa waziri wa Bwankanga nyonsi pia mumshangiri nabo nyinde mwaka jana mwaka pango wandu wekadamiza yezi tika hanzana mbe kwezi njomba hangu wanusoti pia ngarjula nao mziabudu maudu iyo defini lanseo ezitorendeha kaka tsina yezi kabatsu jumlaulia kabatsu jumrongoza ni wando mamshangiria leo haukaizo ziono mwadaliso lihakana yezi bandwi yaho wandu washangiria yezi nuleo hawaheza bolonje juu bahatanga boli wa magari no leo wamtutwa jamare wayatona hindu yatona pouvoir izo ndizo mziabudu ya jurendo maudu mimi mziabudu uende mwanama rabaha rabam ramaudu rekange harmaezi rekakati harmaezi uende mwanama kinyume ya wandwa jina maudu kakati harmaezi ngwajo humdiwaza jena mnawadiwaza mamadu mimi katika na amri mwanama mziabudu ajonishilia ila adhimu ya changer entourage yeshilie le jila humne jana wa mahame wa mbeni hoka yonde avenir ya maudu wao ndo wajuju wa uzingara mziabudu che entourage ya lonio leo iyo nde yatsongeza mziabudu ya piye uzepoka sezino kwesi haukatsindaye katsuli bwambi pisko kaja patsambi ninde mwatsongeze zili wazinu abona rireje ikwezi mjomba hangu mtukufu ni wanzao mfanami mbona nami mbaye hamadi vérité et réconciliation vanuwetsinde warenda nayi waweche vanata sisi iyo nde mana ramboka na rijerambe eni mru yambezo edo amana yaye yaifanya rinikane mihonor somi lihane omjua mbeni ripwenga unyindwaji shara hakabli ya bejaja verite reconciliation awe amanike na huja kwezi zuki amanike na huja abole ukuna ujua hujie karte harmaze responsabilite za haho wanze wa asume wandro jina ukangoma responsable sonti pia on est tous des responsables zidiri yombeni kabati exception on a tous contribué on contribue jusqu'à maintenant abo na rijera mbeze kweli rijo suluhu reje yampe pisko yinu karna wasuliba hanu omji ndo wangamiyao omeya ndo wangamiyao na ndo wana naje na risove essayons de ricole ze morceaux izorjushinda ricole na ze morceaux izorjushinda ricole ndazinu
ndo jarambila na kweli haukaja na zinu zirendo shatwira zirendo sambi zirendo arija na sisi ndenda warenda zo leo rijangari mrende yao nizo si razire nyimwa kabadzima razirende ya rija na sambi na shatwira vane mrufo kufu haramu vanu mzi abudu Muhammadi wongu fon kufu haramu sincèrement puisqu'il n'a jamais pris part harmandongo bizarre ndo mbeni il n'a jamais pris part chez entourage nyinde mwachongeza zendongo zinu zifanyiwao puisque nga mwincite wandu puisque organize wandu wazifanya wandu jana shatira ye mwana mumbeni mzabdu Muhammadi ye mwana mumbeni elarifu ye mwana mumbeni no warendwazo sambi iye mparammbeni hasana hasumani na uwo mwana mumbeni no warendwazo na nyinyine mwa warendeazo kamna ujuwadi wazeza jana mwensheliza leo na mwenshelizo mwafanya jana enge mwenshelizo mrendwa uleo bahika mwenshelea ukabala jana rirende nai ngamjo urambuaka vankwelile unga rendwa unai hasibabu ndizo rarenda jana abo akatuwandu ujasamili hane pisku ngaranzawe amani harumu mji wa hatu ngaranzawe amani ngarito sawo mtsidi wazikanga wana walozirewe ngabo amali za hibwa ngabo amali za menyewa ngabo wana watsambalia harumu ulemengu hasibabu nilokafa la hele 12 Oktoba naritsahe amani ne amani nge huja heze kweli rijo hamba haina mzima dasi hakukanga bo hadisi ya mboka eni mrumlela nyoha yaze hanchola kuruni eni mriando vironziani zenyo hazila singo warunga bahi usiku zokauha zirungu ola yazile lao leo zuki wangu mbaye Hamadi zenugo zinu pia nyinde mwakaulela o wandu wanu wareme na nyimwe jibiwa mwefurahi leo wa mremeni kamna ujua leo mkoze na abo jana kamja koze zarendo wandu jina no tafadhali kwesi hema stay ya hangunda minao nsojo paro kamwengoni mamrujo pasheo uka wende mfanami mbona nami bombai Hamadi shala dimani hwambie ze kweli ili rihunde amani kwezi mtukufu Mwenyezi Mungu na wahensi namo shakuna ujuo na mze omwono mshe bahi ike kuna mzomo no mme emihono yo mili rende na hii romshe romme karika nsiramba ila naze kweli rara hatsale bangu zilinu bando rijo hunda pasimarkaze ribone nele pasimar tsahao nde amani umra hatsori tsahao umratsori tsahao riyezele banguzi dasi haina mzima dasi ambeze kweli ya ukangamizo amana izajiri jana izajiri juzi ngamizo amana zijiro leo vanunga rirendo nai wakati huo kaina mzima dasi ya zingaredo amana hahe ngarijo samili hana rihunde amani shaka leo zuki wangu mbaye Hamadi ngotso hanza wambe okaya vano walo opposition leo no waliyo wako pouvoir jana watiyo ndaona suma nazali wondo watsimba ozembizino shangwa nzodi wazekaba nuzembizino nyinde mwazipanga zarendwa elari frija zarendwa sambi zarendewa wanushatwira
izirendo mziabudu leo zinu nyinde mwazipanga za kaurendo ashatwira jana zarendo ailari furija zarendo asambi ndanyiwanyi nyinde mwalela owana wanu wakautimbaze kufuru hizo jana leo mkau mwabadingo leo wajango ngwa mlibawoni zila mwawasoma wakaurendo wanduaji donc yabo ye part de responsabilité ngio partager puisque nyinde maservo wahezembizi jiriyo mbeni zinu sonti pia geladmeni mruya assume ye part de responsabilité heze erreur zahi azikomete o wakati huo ritaheswa maha ili rihunde amani harimo mjombeni bazinu zirendo ashatuira zinu mrendo wao leo zirendo ashatuira no shatuira haresiste kajabe hajishimbeni la jalata damu ngamtsingo jodore jeima vanu vadzima waziri mzee Abdu Muhamadi kajarenda na imbeni nyinde mwatsongeza mzee Abudu yarendo ao zinu ndani entourage mwamanture leo na abo nyindo wenyi mwakaurenda shatuira na likarani na mzee Abdu Muhammad Abudu mwazirenda sambi na ilari frija nyinde mwapanga makazin owandu wa wakaurendwa zinu zirendwa mzee Abudu leo wajale wala mwa watioshio ni wasoma warenda sambi nai warenda rija nai warenda shatuira nai leo mjamu mwabauha leo wajangwa mlibaoni zila mwa wasoma shawaiti mzee Abdu Muhamadi hokati yone sakarangundu totoni hamze Abdu Muhamadi ya janje shio niende likoli ya rohebu wanze ya jafanya misomo ya hai ya juu ya rejei bonsi juu ya zingare doamana kaja pari ghansi beshele ya bi harmu mjombeni jusqu'alors shamjamu mtsonge ya ngurendo nai wallahi kaka mjandi ya mashangiri ya mzee Abudu ishe zaundao mzee Abudu leo za jomhunda hokaka japatsa nai ya jokauliwa nai shani nile mwatsongeza zinu pia iyo nemane kaunga liparo mwanama mzee Abdu Muhamadi ni mwabioka ekipe ituganye mri change hata hale ekipe gagnant baikwezi mzee Abdu Muhamadi change entourage ukonte harmwe jeunesse ya mbeni ukonte harmwe jeunesse ya mahame uwanike umhono baledala ungalijo huja hokaitoma etoma ya mrumana yetoma ya hiyonti ndo unaijana o unaijana wa mbeni ngwa sufreo o unaijana wa mahame ngwa sufreo. Il faut leur tendre la main. Mwanama mtukufu mzee Abudu, il faut leur tendre la main. Pisko banuweti nde uliwa nayo kakuja patsanai. Ya entourage nde ya chongeza urendo onai. Entourage nde wachongeza le urendo onai bo mzee Abdu Muhamadi. Kuje hansi tare himbi harumu mji wa mbeni awo hema hame emano wakati waka gouverneur de la banque centrale watu parunda moto mwa mahame au moto mbeni opashe wendi pisko tarehi yao kujafanya tarehi ya urendo nai harumu hama hame au mbeni meleo c'est ton entourage wondo wa provoquer wo ya incitation à la haine leo ngo payer ze pokase puisque tu es innocent. Kwezi bwana waziri mzee Abdu Muhamadi, prenez le temps de réfléchir. Mwenyezi Mungu na wewe nsina mo bati wambia kama udu tojoka na dhamana za daula nonsuzi omba ngamwombo puisque ngamuamini ka usomo ngamuamini ukanga wena experience shaka hicho huja hau kama hizo mwanadamu yanzao tsidizo mwanzao
itoka kutina dhamana ya daula o wanadamu wanu hata mbariza kwa nahunikayo watsoje milia ejonikiwa dhamana hizo. Jena mneka ule wanu wajua wadaza mwadali swali wajua wa mtutu wa jamare wajua wa mtutu wa jamare kama mwadali swali kada paro existe orlewo o wanu wao wonsi pia ngwa wanadamu hasibabu mwadali swali. Ils avaient tous les pouvoirs. Ele mwadali swali ngenda mwadali swali ngeweri juu e wandu wao ngo mji wao non ate bonjour donc manama mzebno momadi renge exemple ezari no mwadali swali urenge msomo zi usome kwezi bwana mzee Abudu mwananyamru wa kweli de ujuo mndu harmatabu de ujuo mndu harmaraha wanule ungo ujua uharmaraha shama udu ya tabu kwa na hujua kwezi watukufu engetika hanza ni beheme sajinu hawanza ni taraja mumbabi izo mjomba hangu mhu wangu Mwenyezi Mungu yajo humnika umuri mle mbei hamadi ya hambu sikwa leo na mbeka kwezi mjomba kwezi zuki ngamutsaho uniswami ekatike tekeleza kaulu banu lutabisha shande minde mwinyi hurongoza minde mwinyi huekeza ukubaluka amani yohuja ekawandu haina mzima hakubali emakosa yakando yafanya wandu wasamilihane wazingarane mihono amani yohuja izo nduzo nutsahao kwezi zuki wangu mjomba hangu ikaunga mtabihu enamna nahona wakarongowa tikautabiha haukanga mwono mwana adamu ulo tushe ulo blesse tijo hanza zemvuza hono mjambeni ikawezira daima ye mahaba ya hono mjambeni utia latse utia robarini besoin ya rattraper puisque il est temps de rattraper, il est temps de recoller les morceaux kwezi zuki wangu mjomba hangu engenga mkazo banu nafutsahaze swamaha haina kaulu ziro ijokati litekeleza banu puisque wandu na wadukuru banu owaili wao do mafanami mabonanami na mbai hamadi na mzee Abudu shatitawua mimi njeni warongozi rahana mroaji inge kwezi yonde hutuba na kahanza nifanye bano sikwa leo hutuba mbili de interview yafanywa jana ne mwana nyasi Laurent Désiré yafanya appel à la citation à la haine yokaritsahe wanahe mawaziri no wanahe majeshi no wanahe madirecteur general no wandwa shahauri warehitso tika humparani ni mwambieni kana mtawe harma fikrajio bwa komori baila piège elianzori tilo e mwanaja ya Hamada Shamfi kati responsable neze acte mbaba hafanyao e mwana mwenye baraka kati responsable neze acte mwenye baraka zifanyao e mwana Mamadu kati responsable nizo Mamadu yafanyao ulo responsable wewe parwa Lukmani na Fatihu hokawa ondo warengao yensi wafanyao izo wanzao o wandu washe waho wandu wanu kwa tima responsable nizo wando mma wafanyao ulo responsable yo paro ambari darwesh ritinjie puisque yo citation à la haine yanzawe provoque arrestation za nadamu eni johamba ngunjio harumo mgala uo uongondo ya jitepirizo bahiri tinjie imwana ja Hamada Shamfi il est pour rien, sa femme elle est pour rien watukufu ritinjie babu ntia hatu abo yende hule kai jaukale onende na tsahi wanawalo mamineur ni warehitwa ndenge wandu washe walo ma innocent ni warehitwa ba wando mahao
ngoma directeur au ngoma jeshi au ngoma waziri mdu mshangu kati responsable nizona bao banu o wana kwa tima responsable. J'assume ma responsabilité. Nge yonde mana na kahanza ni pare wanama wa bwana ontipia watikubali wasuive ya intervention ya fanyiwa ni Laurent Daziro kwa jana, puisque c'est une intervention très dangereuse qui va nous coûter cher. Faites très attention, faites très attention. Assalamu alaikum amudoni jio jema la khairi la tusontipia inshallah taala. Mwenyezi Mungu joribe zaheri hasanati kama Mwenyezi Mungu abenze. Assalamu alaikum.